terus masuk dulu. Nanti saya tambah frame ke belakang. Saya daripada Pontian tadi. Pontian? Duduk Pontian ke? Duduk Pontian. Orang mana? Orang mana? Aku You orang Pontian juga? Pontian. Ada abang kat Keluang. Berapa lama datang sini? Datang sini berapa lama dari Pontian? Sejam lebih. Oh tak. Jam Ada lori banyak lah tadi. Okay, viewer dah start masuk kan. Assalamualaikum. Dah start kan? Saya nak kat live kat mana? Mana kita boleh tahu barang tu boleh jual? Oh, sebab kita pakai akaun sama, saya tak boleh login. Tak boleh. Saya guna pakai akaun Fiverr. Saya pen aja. Apa? Okay. Boleh dengar? Boleh. Kuat Okay, kuat. Boleh dengar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Nak tunggu berapa orang masuk? Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam sesi podcast Borak Orang Kampung. Alhamdulillah, ini adalah podcast kami yang ke-6 ataupun ke-7. Jika yang lepas kita bawakan seorang pengusaha ayam penyet yang terkenal di Malaysia, iaitu saudara Tuan Haji Amran Hamid. Dan kita kali ini kita juga bawakan seorang usahawan yang luar biasa terkenal di Keluang dan Malaysia, kalau boleh saya katakan. Kalau boleh saya bagi sedikit intro, saudara yang berada di depan saya ini adalah generasi keempat Keluang Real Coffee. Kalau anda fikirkan pasal Keluang Real Coffee, mesti anda akan terus terfikirkan pasal Keluang, sebab nama dia pun dah Keluang. Ya, jadi kalau orang datang Keluang, kalau pelancong luar datang Keluang, orang kata tak sah kalau tak singgah di premis Keluang Real Coffee. Keluang Real Coffee ada beberapa cawangan di Keluang. Antaranya yang pertama saya rasa di Jalan Kereta Api. Stesen Kereta Api Keluang. Kereta Api Keluang. Itu adalah first outlet mereka. Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih ada, bertahan. Sebab dah dijadikan sebagai produk pelancongan di negeri Johor. Sebab tu saya cakap, orang kalau datang Keluang, tak sah kalau tak datang ke Keluang Real Coffee. Tapi orang kata orang kata antara kopi, jenama kopi tertua di Malaysia dan terkenal juga di Malaysia, Keluang Real Coffee. So kali ini kami Alhamdulillah berbesar hati, bersyukur dan berterima kasih kepada wakil daripada Keluang Real Coffee kerana sudi menerima jemputan kami untuk mengadakan sesi podcast secara live. So sekarang ini kami sedang streaming di live di TikTok, YouTube dan Facebook. So terima kasih kerana menonton. Saya harap jangan lupa follow kita dulu di ketiga-tiga platform yang saya sebutkan tadi. Dan kalau boleh share supaya lebih ramai dapat melihat apa yang cuba kami sampaikan. Mungkin dari segi tip bisnes, cara-cara bangkit selepas kegagalan. Nama kita pun tajuk hari ini adalah Terpalit Isu Halal. Ini cara Keluang Real Coffee bangkit. Kenapa saya cakap macam tu? Seperti anda tahu semua, Keluang Real Coffee pernah tular satu waktu dulu dan ketika dulu mengenai kisah ini. Jadi kita sebenarnya nak dengar daripada tuan punya badan sendirilah. Mungkin itu adalah detik hitam dalam sejarah perniagaan keluarga je, dan kita mahu tahu bagaimana jenama ini bangkit. Jadi Alhamdulillah hari ini tanpa membuang masa, kita persilakan dan perkenalkan generasi keempat Keluang Real Coffee, Encik Mr. Lim Ben Win. Yes.
nama dia pun menang di hujung tu kalau ikut bahasa Inggerisnya lah. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri tuan. Okay, morning. Selamat pagi. First kali saya rasa bukan saya yang terkenal seluruh dunia. Okay, it's not about me lah. I want to say it's about Kloang Real Coffee lah. Okay, so nama saya Ben. So saya generasi keempat. It's my family business. So tahun ni kita dah Kloang Real Coffee tahun ni kita sambut anniversary ke 87 years lah. So 87 tahun. Faham. So saya asal dari Kluang. So I grew up in Kluang, and then after saya graduate, saya ke KL semua belajar, and then saya pun overseas. I'm a marketing and business student. And then after habis belajar, saya kerja dekat KL untuk kerja kat KL selama 6 tahun lah, macam tu, 6-7 tahun. So after that saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba buat keputusan join family business lah. So balik faham. ni join family business. Totally different industry tau. Saya sebelum ni marketing, advertising semua kan. So saya tu decide join family business lah. So sekarang dah hampir 10 tahun lah dengan family business saya. Itu secara ringkas lah mengenai Mr. Ben kan. Jadi sebelum kita pergi ke topik yang lebih jauh, mungkin latar belakang keluarga secara spesifik kan, saya nak tahulah kenapa nama Kloang Real Coffee ni, kenapa tak jadi Palu Coffee ke, Liangsin Coffee ke. So I cerita sikit tentang sejarah dia lah, how it all started lah. Okay, so kenapa Kloang Real Coffee ni? Mic tu dah rapat kan? Okay, Okay, dengar so, tak? Kenapa Kloang Real Coffee? So untuk yang tak tahu, kita punya first outlet lah. The first outlet ni start dekat stesen kereta api Kluang. Okay, started dekat stesen kereta api Kluang. Betul-betul tepi landasan kereta api lah. Untuk yang tak pernah pergi sana, I think jarak dia dalam 10 meter je daripada landasan kereta api. So business kita di stesen kereta api ni, dia started actually as a canteen. Dia kantin untuk kereta api, kantin kereta api. Sebenarnya kantin kereta api. So saya cerita sikit tentang sejarah dia lah, how it started lah. Great grandfather tu moyang kan, moyang. Betul. So moyang saya in the 1930s, 1930-an datang island. So dia datang ke sini waktu tu untuk cari makan lah kan. Sana susah waktu tu. So dia datang sini. Apa yang saya dengar, ini cerita yang saya dengar lah daripada my father, my uncle semua kan. 1930s bila dia sampai dekat Malaysia ni, dah banyak pekerjaan dah tak ada lah. Okay, so biasanya orang lelaki nak pergi kerja kat ladang, kelapa sawit ke semua, jarang dia orang masuk F&B kan. Dapur ni especially last time lah, dapur mostly women lah, perempuan yang buat cooking semua kan. Tapi a lot of Hainanese in the early days dia datang sini, kerja semua tak ada. So apa yang ada dia kena buat lah. So most of the Hainanese masuk F&B. So that's why you tengok lah banyak Hainan kopitiam, Hainan cafe, banyak orang Hainanese ni masuk F&B pada time tu. So this is what I was told, that my great grandfather waktu tu ada peluang ni lah dekat stesen kereta api Kluang. So kalau you orang Kluang kan, you tahu ada Camp Makota, dekat saja Camp Makota, sebelah big army camp. So waktu tu kereta api ni main transportation dia untuk ke Singapura ke KL. So untuk satu bandar Kluang ni, itu tempat focus point dia, transportation. Tak kisah you nak jual ke, you nak travel ke, semua dekat ni. Army camp pun berdekatan sana. So dapat peluang untuk berniaga dekat sana lah sebagai kantin kereta api. And then how it started is actually also a canteen to serve the military. Sebab Camp Makota dekat kan, serve the military. So serve the military? Yes, as a canteen lah. As a canteen. As a canteen kan. Jadi orang tak ada. Bukan. Sebagai kantin lah. Cafeteria lah. Baru waktu cafeteria lah. So lepas tu 1940s ada World War, perang semua. So sejarah dari panjang lah. Ada my grandfather had to run away and lari sebab ada perang semua. Tapi apa yang saya tahu, during that time my great grandfather, moyang saya dengan anak dia, my grandfather tak sekolah.
umur dia that time lebih kurang 10 tahun. Dah kerja dekat kantin kereta api tu. So during the war, ramai orang yang susah lah waktu tu. Tapi my grandfather kata because he served the British Army tu tolong jaga dia lah. Tolong jaga dia. So start daripada sana. Sejarah dia actually macam ni. Diorang datang bukan ada passion kat F&B ke apa, tak ada. Sebab just to survive lah. rezeki. To survive, nak cari makan. So ada kantin kereta api ni to serve the British, and that's where they started. And then so after the war and all, dapat peluang untuk sambung bisnes kat sana lah. Betul-betul tepi stesen kereta api. So kenapa kat tepi stesen kereta api ni? Sebab itu adalah tempat, the central point of the town lah kan. Kalau you tengok kat bandar Keluang ni, dekat dengan stesen kereta api ada post office, Pos Malaysia kat depan je. betul. DNB dekat sana. Betul. Turun sikit ada klinik kesihatan. So saya rasa bandar Keluang ni, the growth of the town is around a transportation hub lah. So stesen kereta api tu lah. So kita pun lucky in a way that kita ada kat sana. Itu location yang bagus lah. So kenapa Real Coffee tadi why Real Coffee? Because railway kan, railway coffee. So Real Coffee itulah Dia punya keyword dia lah kan. Yes, correct. Jadi orang pun senang ingat. Betul. Sebab tu nama Keluang Real Coffee kan. Betul. Faham. Itu dari segi cerita latar belakang keluarga lah kan. Sekarang you adalah generasi keempat. Betul. So sekarang you, peranan you dalam Keluang Real Coffee sebagai? Saya sekarang so in the past in the early 90s lah, 80s 90s, my father took over the business from my grandfather. So my father pun sama juga macam saya tau. Dia lepas dia belajar semua, dia pun keluar daripada Keluang. Dia pergi Singapura, dia pergi KL. Tapi dia pun buat keputusan balik ke Keluang untuk tolong grandfather untuk set up business. So my father was involved in the business for over 30 years. And then after 30 years, my uncle also got involved in the business, and now I also in the business lah. So sekarang ni kita ada still family business kita. Ada 4 orang lah director dalam business ni. So sekarang saya lebih fokus kepada bahagian marketing, branding. That's my main focus of the Then you one of the director of the company kan? Ya, betul. Faham. Tapi you fokus macam you cakap lah, branding dan sekarang ni macam tadi kita bincang regarding e-commerce semua ni kan. So this is the area hopefully boleh expand. orang yang bertanggungjawab untuk expand. Macam cakap, hopefully lah online channel semua ni. Hopefully. So kalau kita datang Keluang ni, memang produk Keluang Real Coffee ni saya sifatkan dia seperti simbolik perpaduan untuk orang-orang Keluang dan bukan setakat orang Keluang sebenarnya. Dia jadi simbolik perpaduan orang Malaysia. Mungkin international juga kan. Bila kita melihat di bawah sana, macam last time saya datang, ada parti-parti politik boleh duduk bersama di bawah. Kan, walaupun mereka berbeza ideologi politik. Jadi mungkin adakah tuan sendiri nampak apa keistimewaan produk Real Coffee ni, Keluang Real Coffee ni? So tadi saya kata saya sekarang fokus banyak kepada marketing dan branding kan. So kalau setiap kali kita nak tulis kita punya brand story, our culture and all, saya tengok banyak orang suka tulis perkataan-perkataan muhibah kan. Bisnes-bisnes lain lah, muhibah, we are one Malaysia, semua ni tak salah. But what I feel why it is very special for me, seperti you kata tadi, for us bukan setakat tulisan saja muhibah, one Malaysia semua. Tapi kalau you pergi ke kedai kami, that is where you really see and you can really feel the muhibah spirit lah. So apa yang saya perasan lah dekat outlet saya, macam you pun nampak tadi lah, tak kisahlah you pakai selipar, pakai selipar pendek, boleh. You pakai tie, you pakai suit, everybody come sit together, enjoy a meal together. So our kopitiam, I think kita punya idea is kopitiam for everybody to join lah. And benda ni pun bukan nak kata kita power sangat sampai buat ni. This one also is the support from the community tau. Every community that we go to, setiap outlet yang kita buka ni, kita bersyukur lah sebab that community around the area support us.
because we can do anything we want to do lah, but if we go to a community tak jadi means tak jadi. Tapi kita bersyukur lah, mana-mana tempat kita pergi, outlet semua kita buka, kita nak spirit yang sama tau. Spirit yang sama. And so far kita boleh dapat vibe yang sama lah. What vibe is it, macam you kata lah, semua orang datang, Boleh tak duduk. kisahlah you punya latar belakang ke, you pakai baju apa, muda ke tua ke, boleh makan sama-sama. You will feel welcome. Everybody is welcome, feel welcome in our outlet lah. Yeah. Saya rasa sifat welcome tu datang tak datang tanpa ada satu support yang baik dalam sistem you sendiri, which is mean you punya pekerja sendiri kan. Mungkin adakah you melihat kenapa jenama you diterima oleh pelbagai latar kaum agama ni? Adakah kerana pasukan you sendiri yang mungkin melayan tetamu tu dengan baik? Yang I think got two answers for that lah. First one, I think because kita our senior team dah bekerja dengan kita dekat, so kita punya senior team ni kita split dia semua outlet kan. So ada mungkin ada 10 orang lah yang dah bekerja dengan Real Coffee ni hampir 20-25 tahun. Ada seorang time saya muda-muda, budak kecil dulu tolong ayah saya, dia dah start masuk kerja. Sampai sekarang dia masih kerja lagi dengan Real Coffee. So this senior team yang dah ikut kita 20 tahun macam ni, saya rasa they feel part of our family also, right? And then tadi you kata dalam sistem semua, saya rasa what is in the blood of this business, DNA Real Coffee ni is actually love and the sincerity lah. Kena sincere and you kena love the business. My father selalu cakap dengan saya lah, you must love the business, you must love the business, macam tu. So sampai sekarang pun saya tengah proses ayat tu, you must tak faham lagi. Tapi yeah, I think you must be sincere lah. You must be sincere and you must love the business. You tak boleh cakap, oh saya nak service, saya nak ni. Tapi setakat cakap saja. You must be sincere to love the business lah. And I would say the environment dekat business ni, I would credit it all to the operation team, the frontliner. Staff yang ada dekat dapur, staff yang buat air, kita punya barista. Everybody in the operation team lah, I think they contribute to the success of this fight kan. Sebab they are the one front facing dengan customer kan. So I would like to think that kita ada bagi influence culture ni lah, sincerity and love. Macam mana you practice untuk among staff kan, bila you nak terapkan the love and sincerity macam you cakap kan, supaya mereka loyal kepada company. Mungkin you boleh bagi tips dan apa yang you practice in your business. Jujur kak, saya tak ada jawapan yang atau tips lah. I feel that saya pun harap that semua team kita tahu, bukan saya sajalah, tapi as a family, actually we really love our staff. We are really sincere. So saya pun passionate dengan orang. My uncle pun he loves working with people. So budak 17 tahun lepas habis SPM masuk kerja, kita pun dah ada love out. Saya nak jaga you lah, apa you nak buat. Okay, we give coaching, we give advice. And one thing that I always tell my staff now macam ni tau. Of course kita ada HR rules and all lah, but sometimes bila staff bising dengan saya kan pasal, I cakap, cuba bayangkan kalau ni you punya anak perempuan you, what will you want the employee to do? Faham tak maksud saya? Contohnya ni anak perempuan you baru 18 tahun, okay, keluar kerja, kena marah macam ni, macam mana? Mesti you nak bagi dia peluang kan, mesti you nak coaching kan. Tolong coaching sikit. So generally I feel we are sincere also. Kita sangat sincere untuk take care of people, not sebagai employee. They are a person lah, macam anak sendiri lah. So hopefully my staff setuju lah that kita ni sincere lah, kita sangat sincere. Hopefully they felt the same way kan. I would like to say, I tak nak macam bangga sangat lah. I would like to think that ada yang kerja sampai 20 tahun dengan kita kan. Itu saya nak I think that dia tahulah we are sincere and they are the family juga. Dia ada family jugalah. So itulah saya rasa beza dia lah. Mungkin there is a moment that bila yang you practice the sincere tu, ada orang melihat dia, mungkin kita tak boleh lari daripada bercakap mungkin dari soal sincere tu
datang dengan pengorbanan. Mungkin company korbankan RM1 menolong keluarga dia during the difficult times kan. Mungkin Yes. you ada pengalaman helping your own employee kan, macam mana? Yes, I think okay, also because dulu bila kita start outlet satu saja. Employee pada waktu tu mungkin dalam 10 orang. After a few years 20 orang, 2-3 outlet, semakin besar lah. So honestly when the team has grown, size hari ni kita ada dalam 120 orang lah. To date To date agak dalam 120 orang lah. itu permanent staff? Permanent staff, yes. Hampir 120 orang. So sekarang I can tell you the truth, sekarang 120 orang kita pun dah masukkan banyak HR, ada policy semua ni kan, susah sikit. Tapi dulu when we are smaller size, yes, we macam you cakap lah, we help a lot of incidents yang kita help. We help our employees. So dari segi kewangan, counselling juga, and then time lah actually. Honestly for me, when I first masuk the business, I realised that kalau you nak invest dalam human ni, you need a lot of time. You need a lot of time. Counselling, chit-chat dengan dia, bagi mentorship semua. So I think a lot of us are products of second chances. Like, I tak tahu how to say that. Product of second chances, I am a product of second, third, fourth chance. Kalau orang tak bagi saya peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, saya mungkin tak ada kat sini hari ni. Tapi I'm very blessed to have good mentors kan. Good mentors. My father, my uncle, they gave me a lot of chance. Silap bagi chance, bagi ajar, tunjuk ajar. So I think mungkin saya pun belajar daripada sana lah. And I feel you say lah how to kenapa diorang stay dengan kita lama. I think banyak masa yang kita invest. We invest masa dalam diorang and grow them, and at the same time bila kita buat benda ni, kita sendiri pun banyak boleh belajar daripada developing people lah. That's very challenging. Actually paling susah ni sebenarnya. But I also have to say lah, dulu tim dia kecil, 20-30 orang boleh lah kan. Kalau sekarang 120 orang susah. Faham? Jadi bila you cakap love and sincerity, you practice. Bukan you setakat cakap saja, bukan dalam motor, tapi you practice. Betul, itu paling penting lah saya rasa. Sebab kalau you kata love and sincerity and you are not sincere, I feel diorang tahu ni Kan? diorang tahu ni, you tak boleh tipu ni. Mesti rasa punya. Tak rasa punya, betul. So kalau I think because senang sebab kita family business lah. Saya rasa what is our culture ni, kita family business. So I think it's easier for us to do. Sebab susah nak explain lah, macam mana cakap, it comes from our heart lah, right? It's a family business. So but I'm very lucky lah. I'm very lucky sebab saya masuk bisnes ni pun foundation dia dah kuat lah. Saya bersyukur kan, sebelum ni my father, my uncle semua dalam bisnes ni jaga Tugas you untuk sustain dan expand. Ya, betul. So I tak nak nanti dua tengok saya ni power sangat, tak lah. That's why I like to say this real coffee ni is not about me. Sebab kita suka bila buat podcast ni, sebab kita nak show kita punya audience the real business difficulties tau, during hard and orang kata senang punya masa kan. Dan sebelum saya pergi lah the hardship apa semua, saya tengok you ni fluent dalam Melayu. You bercakap macam bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu tu bagus. Okay. Bagus. Mungkin you datang daripada background saya pendidikan sekolah kebangsaan. Saya sekolah Melayu. Sekolah Melayu, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kebangsaan Melayu. Member pun ramai orang Melayu. Di So, sekolah rendah mana? Tunku Mamut 1. Sekolah menengah? SJM, Sekolah Jalan Berkibun. Ya Rabbi. Ya, so sebab saya jumpa dia tadi, cakap terperanjat, saya ingat saya akan interview sebab kita tak pernah jumpa face to face. Saya ingat saya akan interview otak-otak, rupanya mudanya cakap pula bahasa Melayu yang fluent. Ramai. Rupanya, ya Rabbi. One thing that I embarrassed lah, saya sangat malu, tetapi juga antara achievement saya baru-baru ni lah, I cannot speak Mandarin very well. Saya bahasa Cina tak pandai. Sebab
time sekolah tu member ramai Melayu. Saya pun suka main bola kan. Main bola zaman saya dulu orang Melayu saja main bola kan. Orang Cina biasanya main badminton atau basketball. So my friends ramai Melayu. Only in the recent few years saya start cakap sikit bahasa Cina semua, tapi tak confident lah. And then so kat bisnes pun ramai orang ingat saya Melayu. So you datang daripada sekolah Melayu, berawal dengan orang Melayu. Jadi you dah biasa dengan culture Melayu. Your family pun sama ke? Yes, my family, because my father is British school. My father British school. So dia pun dia boleh cakap bahasa Cina, cuma dia tak boleh baca lah. But my family in general, most of us English, we speak English at home. And yes, semua orang kat family saya bahasa Melayu, semua fasih lah. Fasih So far okay lah. Saya harap okay lah bahasa Melayu saya. Bagus. Tapi saya rasa you punya slang tu hilang. Kita bukannya kata cakap bahasa lain tak bagus tak. Di sinilah yang bagus ni pasal Malaysia kan. Kita boleh sit together dan kita having conversation in all languages. Yes, kan? correct, Boleh cakap Melayu, boleh cakap India, boleh cakap Chinese. So bila you kata you datang daripada family background Melayu kan, your mungkin yang family dekat semua, ada yang yalah maaflah kalau soalan dia agak sensitif kan. Ada yang masuk Islam ke? Family saya tak, tapi my uncle sebelum ni pernah my uncle married a Malay, and then Auntie Rose, Kak Rose, tak tahu dia tengok ke tak. But yeah, he's a Muslim convert, yes. Pakcik saya. So your pakcik tu dia run juga dia business? During my father's time in the 80s and 90s for maybe about 30 years pada waktu tu. Lama juga. Ya betul. Sekarang dia dah retire lah. Pakcik saya yang convert tu dia dah meninggal actually. He passed away. Dah lama lah. I think 20 mungkin lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun lah. 10 tahun ya. Sekejap ya, kita tengok ada komen tak. Faham? So bila you kata you dah biasa bercampur gaul dengan orang-orang Melayu kan, boleh cakap kawan-kawan you pun ramai-ramai orang Melayu kan. Betul. So sekarang pun you tadi study abroad Yes. Jadi dekat mana? Saya belajar di college di KL, and then after that I went to New Zealand for a while. For a while lah. Yeah. So you buat business and then balik you buat marketing, you keluar sekejap. Saya pergi saya kerja dekat KL, corporate world lah. Corporate, kerja marketing semua kat corporate. 6-7 tahun corporate life, and then balik ke sini. So yeah, I had fun. I really enjoy my corporate life. So met a lot of good bosses juga yang saya rasa semua orang ni jadi mentor saya tau. Faham. 2-3 tahun dengan syarikat ni, saya pun belajar, saya pun tengok cara dia buat benda, and then tukar company ada bos baru, belajar pada bos baru. So saya bersyukur lah. In my life I think banyak mentor-mentor banyak orang yang datang, banyak saya belajar pada diorang, and bagi saya sendiri foundation sikit tau. Macam you bila you sentuh bab foundation pengaruh orang ke atas you kan. Mungkin I rasa dalam business you mungkin your father bagi impact tak pada you. Of course, number one. Mungkin you bila you kata number one, apa mungkin lesson yang you learn from him? I think because I grew up in an environment, my father tu typical kopitiam uncle lah kan, typical kopitiam uncle. Sekarang ni dah business kita dah banyak berubah compare dengan my father's time. Sekarang kita banyak pakai, ada banyak teknologi lah yang banyak tolong. My father's time dulu is kopitiam lah. So saya nampak dia punya susah lah. Awal pagi pukul 5 dah keluar, and then my father betul-betul kat sana buat air. Buat air. If my father sakit, if my father nak cuti, that means kedai tak boleh buka. So from what I see growing up, my father tak pernah jatuh sakit, my father tak pernah cuti. Tak pernah cuti? Tak pernah cuti. Buang jam? So yes, my father ni apa yang saya tahu, apa dia beritahu saya, dia tak berani pakai jam. Dia sebab dia kata dia tak fikir pun. Dia tak fikir pun pakai jam. Dia kerja saja. Passport for 30 years dia tak ada. Dia tak travel. So betul-betul dia kerja tu? Betul kerja, hari-hari kerja. And then this one thing that saya sendiri pun tak boleh buat lah. I ask my father,
actually how you do it lah, right? Tak ada jam, tak ada passport, tak ada rest day semua untuk 30 years tau, every day. Saya sendiri pun tak boleh lah saya tapi so yeah, what he say to me is that pada waktu tu you just got to do what you got to do lah. Ini kerja dia, ini pun cara dia cari income untuk company kan. So this is the sacrifice that I see my father and my mother also go through lah for 30 years. Memang kerja dia orang susah lah pada waktu tu kan. Awal pagi sampai petang diri dekat depan air panas tu hari-hari, bukan setahun 2 tahun tau, lama dia orang buat. So yeah, I saw the sacrifice and the discipline, and then that's why I said that my number one role model lah. Dan bila you nak melihat your parents macam tu kan, adakah dari situ you dah macam dari kecil kan, maksud you mungkin lah kita semua orang kecil kita main saja kan, tapi you ada mungkin dari situ you dah realise memang dunia ni keras. Memang you kalau tak belajar pandai-pandai ke atau you tak buat betul-betul, you tak boleh berjaya. Okay. Adakah you dah realise masa tu? Okay, honestly mungkin jawapan ni tak hot lah, tapi tak saya I don't have that feeling, you know. I didn't, because I'm very grateful lah. Saya sangat bersyukur of my father's hard work and my mother's hard work to bring me up, right? So saya pun in my growing up years, I would say very comfortable. Kita tak adalah macam susah sangat, miskin sangat ke, tak. Tapi bukan sangat kaya juga. We are sederhana lah. We were not rich lah, you know. But I would say we are rich in love, you know. My parents provided us with everything we need lah, right? But the truth is that time tak ada macam saya nampak my father buat macam ni kan, saya kena work hard and all this, tak lah. But maybe indirectly ada banyak lesson yang kita belajar lah dari segi disiplin and commitment semua. Yeah, maybe when I was a bit older, this kind of things rub into me a bit. Saya tak tahulah. Mungkin bila cakap the hardest part lah kan, kita nak cakap in business kan, what is the hardest part yang pernah Keluang Real Coffee hadapi? Dari segi business ke dari segi management? Terpulang pada you, mungkin you, kita pernah dengar sebelum ni Keluang Real Coffee terpalit dengan isu halal. Jadi mungkin saya nak tahulah what is happening back then. Apa yang sebenarnya terjadi masa tu? Okay, so first of all, I want to make it very clear lah that all this is fake news lah. Okay, semua ni tak benar. And then Jabatan Agama and then related government agency semua pun dah keluar dengan statement mereka. Isu ni tak benar lah. But what happened is basically typical fake news lah. Okay, benda ni dah mungkin 10 tahun lah kan, the past 10 years, you know. Start social media kan dulu. So orang start sebar lah berita yang tak baik, berita yang tak benar, isu palsu ni, share. So seperti yang you tahu lah, sekarang zaman ni WhatsApp kan, dapat you forward. So dia orang spread news macam ni lah. Isu halal ada, isu food poisoning, isu makan dekat kedai kopi, lepas tu ni. But the truth is, I would say in all these years, we never had any isu yang sampai contohnya dia orang kata makan ni ada kena tikus punya kencing apa mati ke, tak pernah ada. So but yeah, that was all these things. Whenever it happen, boleh kata sakit hati lah. Kita semua ni sakit hati lah nak kena deal dengan isu ni semua. Especially 10 years ago. Sekarang kita dah, we are more ready to address this kind of problems. And then yeah, and also I think kan, satu pengajaran yang besar daripada ni, saya sekarang ni selalu cakap dengan kawan-kawan saya, cakap dengan father semua, bila kat WhatsApp, bila I receive benda macam ni, I tak layannya. Bukan untuk bisnes saya untuk bisnes orang lain Contohnya kita, you jangan pergi kedai ni tak bagus, ataupun macam-macam kan. Sekarang kita kat WhatsApp kan. So one lesson I learn for myself lah, don't share all these things, because you ada verify tak news semua ni. So saya tak ada kata saya baik sangat, sometimes saya pun forward kan. Tapi sekarang I start to learn lah, I start to realise myself, sometimes you share ni, mungkin you punya niat tu nak kongsi lah news dengan kawan, nak chit-chat ke, but actually you don't know, you are, sometimes you can be macam cakap you are
killing somebody's business. Padahal benda ni betul tak betul you tak verify. Bila you cakap killing somebody business, back then, what does really affects your business masa tu? Apa yang jadi teruk? Adakah from figures mungkin you lost millions that time? I would say at that time, or when about maybe 50% our volume, 50% was affected. From sales, we lost sales. Mungkin out of 50% tu, the figures mungkin berapa? 5 juta ke loss masa tu? Okay, honestly I tak tahu what is the loss figure like lah. But pada waktu tu I rasa, to be clear, at that time I wasn't involved in the business yet. It was, okay, I can tell you exactly what year 2009. Okay, kenapa saya ingat 2009 benda ni berlaku? Sebab 2009 I was in New Zealand and it was my graduation. My parents patutnya nak pergi, tapi dia tengah handle isu ni, tak boleh pergi. Tak boleh celebrate you combo. Betul. So saya ingat lagi 2009 isu ni happen. But I think thankfully mungkin 2 bulan kot. 2 bulan kita nak, bukan kata nak kena boycott ke apalah, tapi affected juga Business lah. drop. Yeah, business drop during that time. And after 2 months, like I said lah, kita pun cari lawyer. We found all the resources to help us address the issue. So banyak wartawan juga yang tulis tolong Real Coffee. So bila isu ni dah keluar, so the truth came out lah. The truth came out. But sometimes apa yang tak baik, berita fake news ni, damage is done. You know what I mean? Sometimes benda ni tak, not true also damage is done. Tapi itulah bahayanya social media sekarang ni. And saya juga consumer kan kat social media. Buka dia tengok, sometimes you tak verify tapi you baca saja, sometimes you punya subconscious you akan percaya semua ni. So bila you cakap damage is done masa tu, then what is your strategy masa you untuk backup balik, untuk bangun balik? Okay, I will say hopefully kita punya staff kat sini semua tahulah. Our employees here, I would say 90%, 90% atau mungkin lebih tau, mungkin 95% orang Melayu beragama Islam. Our customers are 60-70% Malays. Back to my point tadi lah, sincerity lah, and sincerity. So I feel our loyal customers, ramai customer tahu, all our employees know lah, kita tak ada niat macam tu punya. So honestly, how we address this thing is be very sincere in doing the business lah. Okay, stand to the truth. So this thing is something my uncle told me lah. Kalau you must build the business in a way that bila you kena tuduh apa-apa salah kan, you tak payah jawab apa-apa, customer you tolong jawab. Yeah, that's what I think is quite true. And tak ada magic formula lah, tak ada magic formula. Kita dah lama dalam business ni, for me about 10 years. And I feel that during these 10 years, during my time, kita dah build this trust with our customers. We build this trust with the customers that diorang tahulah kita ni buat F&B with a lot of sincerity, right? We always provide the best. If there is any mistake in kita punya service, kita punya service management semua, kita ada inisiatif untuk address semua isu-isu ni. So I think sekarang lebih senang sebenarnya. Dengan social media, fake news ni lagi teruk sebab dia sebar lagi cepat. Tapi what is good also is because anything happen, kita boleh cepat-cepat buat statement. And then bila kita buat statement ni, you boleh tengok lah the respon daripada community kita. Community kita sekarang dah banyak, bukan nak kata support, tapi how to say, they know that we didn't do anything wrong lah. So they will come and support us, and they will say. So in our outlet, in our business juga, saya rasa this sincerity and this trust that we have lah with the community is there. And ini adalah hasil daripada the commitment for my team lah. The operations team, right, every day there doing their best, addressing issue semua ni kan.
they have helped us build the trust with the customer tau. So this trust ni sangat penting. I think that is So the formula is the trust you develop, dengan customer. faham? I think that is the Itu yang membantu business you bila you drop masa tu sebenarnya. betul. Dan berapa lama masa tu yang you jatuh dan berapa lama masa tu bangkit? Jatuh tu berapa? 2 bulan? Yeah, I think about 2 or 3 months, and then after that kita slowly bounce back lah, slowly recover. Definitely trust was broken. Definitely the trust was broken. Ada orang yang betul ke semua ni, tapi lama-lama dia orang tahulah. And then sampai sekarang ni kita pun bekerja dengan bukan saja Jabatan Agama, tapi Labour Office. Okay, Labour Office kat Keluang, saya pun dah kenal dia orang kan. Pak Azura hari-hari jumpa dia orang. So Labour Office, KPDNKK, all these government agency yang ni kan, we work very closely with them. Make sure kita buat apa yang kita buat ni, kita nak buat business kan, kena buat baik-baik lah. But so dari segi pelesenan ke apa, how to say, kita ni lurus tau. Semua kita ikut, we have to do, because that is actually sincerity. That is actually sincerity. So contohnya lah dengan Labour Office, kalau kita pergi dengan dia ada audit, apa yang salah, okay, I akan ubah. So dekat Labour Office, sebelum ni nama dia Puan Azura. So first time dia audit dengan kita, I bawa semua file dalam kereta saya, dalam boot, kotak-kotak saya bawa. I buka boot, I tunjuk dia, you nak saya bagi semua dokumen ni. Dia nampak, dia pun takut tau. But apa yang saya cakap, I'm sincere. I show you everything. Kalau salah you bagi tahu, bagi saya masa tukar. And most of the time I think we are like that. And that's where we learn also. Cara you buat ni tak betul. Sebenarnya tak boleh macam ni. Okay lah, so balik office. Dan biasalah kita kena tukar. Tapi tak apalah, kita tukar ikut law. So yeah, we work with all these government agencies, and then I feel indirectly kan, bila kita buat macam ni, bila kita punya staff bekerja dengan kita, dia pun tahu Keluang Dia Coffee ni bukan macam cakap, dia tak cincai tau. Semua dia ikut law by law. So mungkin dari sana they feel that we appreciate them also. And then from there I think maybe the news will go out lah, right, about how we run our business semua ni. Staff you akan sendiri akan defend you. Betul. Kan? So yang pertama, saya rasa mereka nampak lah sincerity kita. Because I pun I was very shocked lah. Tak tahu boleh tak saya sebut semua ni lah. But zaman sekarang pun ada staff yang bagi tahu kita kan, saya nak kerja sini. Saya cakap, kenapa you nak cari kerja? Sebelum ni kan sini tak okey ke? Oh, sana tak ada fix gaji. Sana ikut sukati bos. Saya kata 2000 sekarang 2025 ada juga kes macam ni. Happening lagi kan? Ya, gaji tak dapat, ni tak dapat. So bukan nak memburukkan nama bisnes lain lah, but I just feel that bagi kita this is the basic tau. Basic, you have to, when you do a business, you have to do things properly lah. So I feel when we work closely with all these government agencies, auditing and all, setiap kali salah kita buat, and then I feel that is the way, one of the ways lah kita build trust. Not only dengan customer tapi internally juga. Bila you balik from overseas, bila you graduation day, at the same day berlaku this is happening in your family business kan, bila you balik datang Malaysia kan, you apa first reaction your parents? Mungkin mereka pernah sharing pada you kan, mereka masa tu menangis ke? Mungkin you boleh cerita the moment yang you nampak your father sampai tak pernah nangis, tapi nangis sebab isu tu, you pernah nampak ke asal benda tu? I would say my father at that time betul-betul stress lah. I can see that he was handling a lot on his shoulders, and then dia pun dah start aging out. And then not only him a lot of our senior team members juga. Like I said lah, Real Coffee is not just about me, not just about my father or my uncle lah. Kita satu team. I can see the staff also, you can see lah dalam muka dia orang, they went through a lot of stress lah. But yeah, my father, I think with the support of the team and all, managed to get over it lah. And one thing that my father did during that time, and saya pun tengah cuba sekarang lah, my father said exercise, pergi exercise. Bila stress ni pergi exercise, kita kan ada gunung kan, pergi gunung.
running ke, main bola ke. So exercise tu, go exercise. That is one of the ways he get his Healing. mind off it lah. Yeah. But I rasa setiap kali kita berhadap dengan isu-isu macam ni, fake news macam ni, one thing that helps a lot lah is we know we are not wrong. You faham tak? We know benda ni fake news. Faham. So kita Bila you cakap macam tu, I secara natural I letakkan diri I di tengah, di antara audience dengan you. Keluar Real Coffee masa tu dia masuk di court dan didakwa di court. Dan ada yang kata laporan di surat khabar kata you didapati bersalah kan. Mungkin no, we were found not guilty. Tak bersalah. Yeah. so We were memang never- the judgment, the end sentence tu memang end court tu memang kata No, there was never a case against Keluarga Coffee. Tak pernah ada. Tak pernah ada court case, semua tak pernah. So never any sentence ke apa, tak ada. Tak pernah. So, semua fake ni. to clear the air sekarang ni yang berlaku, isu tu mungkin dibawa ke mahkamah tetapi perkara tu tak disabitkan you bersalah. Maksudnya you tak kena sentence pun masa tu. Yeah, nothing. The issue was not brought to court. We, Keluarga Coffee, bring the guys to court because you tuduh kita kan. So we brought them to court at that time. So lepas tu isu tu settle. Dia kata you tak bersalah. Tapi tak adalah orang charge kita, tak. So hopefully this podcast clear the air lah. Yes. So sebenarnya tak ada pun isu berlaku keluang Real Coffee pasal buat halal isu tu kan. Yeah. Saya harap I hope that clears the air. But I have to say that in the past few years saya nampak people also dah berubah. Sebelum ni bila keluar fake news ni, orang senang percaya. Biasalah social media orang bantai-bantai. But I have to say in the recent years maybe sekarang exposure dah ada. Orang dah tahu dah. Jangan cincang-cincang pergi percaya semua ni tau. So in the recent years things got better. More people are standing up for us. More people believe us now, you know. So our team, kita punya team work very hard. Okay. All our team members work very hard to make sure that kita comply dengan Jabatan Agama punya requirement untuk dapatkan sijil, untuk KKM, KPDN. Our team works very hard lah. I have to say the team their commitment is that to make sure that kita punya pelesenan dan sijil dan sebagainya tak putus. Sebab kita tahu ini responsibility kita sebagai FMB. These are the requirements kan. So we work very hard to make sure that we have all these things. Bila you cakap you work very hard, minta maaf I mencelah. Bila you kata you work very hard, bila I terperasan laporan tu, I nampak you mungkin nak bagi komitmen kepada masyarakat. Kita tahu, you tahu produk you memang halal, memang you tahu you halal kan. Tapi sebab isu tu dah berlaku, nak tak nak, untuk gain public kepercayaan, trust mula, you samak the premise. You buat proses samak sampai dilaporkan dalam berita kan. Mungkin masa tu apa yang berada dalam fikiran kan. Kalau orang melihat, kalau you sendiri kata aku dah halal, kenapa aku nak buat benda ni untuk if I'm not wrong, mungkin saya salah lah. Tapi when we do all this samak and all, we are just following the guideline daripada Jabatan Agama. So setiap kali kita nak buka satu outlet, kita akan rujuk dengan Jabatan Agama. So mereka akan bagi tahu lah, okay, step pertama kena buat samak, step yang kedua kena buat ni, kena buat yang seterusnya. So it's just following the guideline lah daripada JAKIM lah. Yeah. So I think it's just one of the steps for submission kan. So ada borang yang kena buat, ada supplier listing, sijil ni kena kumpul. So one of the steps is the samak lah. Bila you cakap pasal Jabatan Agama ni, kita cakap pasal halal certified lah kan. You dah certified halal JAKIM sejak bila lah? Lama lah. I tak ingat start daripada bila lah, but more than maybe 10-15 years lah. But so sepanjang tu sampai sekarang masih dipantau, sebab halal JAKIM ni dipantau kan setiap tahun setiap 2 tahun. So apa requirement dia bila apa yang kata setiap 2 tahun nak renew, apa yang halal JAKIM akan buat masa tu?
honestly I'm not the person doing it. My team is not doing it. So the actual process team kita yang akan tahulah. But usually apa yang saya faham ni, and actually apa yang saya bagi tahu orang ramai ni, persijilan halal ni, and then also from KKM and all these things actually help our business to grow a lot, in the sense that kita belajar, sebab diorang ni bagi requirement dan standard JAKIM ni sangat tinggi tau. JAKIM punya standard bukan saja halal tak halal tau, dari segi kebersihan, dari segi safety. So in a way force us to improve. You punya dapur size macam mana, you punya renovation macam mana, mosaic you buat macam mana. Dari segi supply tu, dia nak mereka nak tengok your supply chain, bukan saja produk tau, produk punya supply chain dari mana, bookkeeping, you punya documentation, semua kena ada. So these are all the requirements from Jabatan Agama, from maybe let's say Labour Office, right? So when we start to involve all this, kita punya team pun belajar lah, cara simpan dokumen ni kena ada, tu kena ada, ni tak boleh buat, itu kena buat, ni tak betul. So bila kita start semua ni in the past few years, that's how I feel our team also improve to be more professional lah dalam business ni. Bila you cakap you dah mula buat dah comply semua all rule and regulations kan, in your point of view sebagai business owner kan, adakah halal ni menyusahkan you untuk buat? No. First of all, I think it's our responsibility, sebab kita punya business, kami dapat support daripada customer yang beragama Islam, 60-70% of them. Our employees are all Malay, Muslim juga. So I rasa benda ni satu responsibility pada kita, and kita punya team pun tahu antara priority lah for this business is we must make sure that we are halal certified lah, because we are doing business in F&B Malaysia. So it's our priority lah, I would say. It's our priority, yeah. Tak menyusahkan, tapi sebenarnya membantu business tu you pergi grow lebih better lah. Yes, for sure. And then bukan saja membantu business, but like I said tadi lah, help us in the back end juga, sebab kita pun belajar tau banyak daripada ni. So contohnya mungkin 20 tahun sebelum ni, cara kita buat design dapur tak ikut standard. Tapi sekarang ni bila kita nak renovation outlet dapur dengan sebagainya, kita tahu because we want to meet the standards, kita kena buat macam ni. So semua ni lama-lama kita belajar lah. So especially my uncle and my auntie, diorang ni banyak bagi saya exposure. Tengok, pergi keluar tengok dapur orang kan, tengok dia buat macam ni. So kita pun belajar lah. So sekarang saya rasa kita punya standard pun dah improve, and this improvement comes from all these things lah. So saya rasa saya harap podcast ni dah clears the air lah pasal isu halal kan. So sebab kita fikir betul macam Cik Ben cakap tadi, Cik Ben juga menggajikan pekerja-pekerja tempatan. Jadi bila katalah isu-isu sebegini memberi kesan pada bisnes, maksudnya di situ ekonomi orang kita juga terkesan. Maksudnya mereka kehilangan pekerjaan. Jadi pentingnya mungkin macam saya boleh simpulkan, bila you tak address well the issue dan you tak cuba buat sebaiknya, business you akan affected dan akan terbabit dengan orang lain juga. So masa COVID, saya percaya itu juga the hardest yang masa semua orang, the most recent punya lah. The most recent, dan orang kata semua orang kata terkesan kan. Waktu tu business tu macam mana? Of course F&B one of the hardest lah, kita kena hardest hit punya lah. So and then also why COVID ni teruk hampir 2 tahun kan, dia tarik lama kan. So it was very bad. I think our cash flow during that time makan kita punya cash flow. Tetapi apa yang dapat bantuan gaji tu apa? Itu apa? Nama dia KWSP tu ke? Citra semua tu. So ada banyak lah that time. Banyak lah kan. So when it happened, a few times F&B boleh buka, tapi cuma take away dengan delivery saja. Tapi memang sedih lah, sebab kalau you pergi outlet time tu,
saya ada banyak gambar tau. Kedai gelap, kosong. Kan? Lepas tu sunyi lah kat sana. First lockdown I think bulan March kan, time tu tak tahu apa lagi. Kita tu tak tahu apa yang akan berlaku. So that time we are just figuring out lah how to do things ni. But I think the second lockdown was the time we realised that agak teruk lah ni, sebab kita sambung bayar gaji, staff kita pun ramai. And I think we did not cut any of our staff. Full time ni kita semua simpan. Of course some part timers we had to let go lah. Part timer memang tak boleh lah. But all the full timer kita retain, and we continue paying them the salaries. The full salaries. Yes, we pay them the full salaries, because if you take the bantuan apa nama tu Yang kerajaan bagi tu lah, you kena ikut kan. So like I said tadi, kita straight punya. So kita ikut, we paid them full. And like I said lah, the sincerity part, tadi I cakap pasal sincerity ni, time susah, diorang susah sama-sama tau. So now I cannot just abandon them. So a lot of other friends semua tanya saya, you betul ke you sambung bayar diorang? Macam mana you nak tahan lagi setahun, lagi 2 tahun? Tapi from my point of view is I tak pernah fikir tau nak buang diorang ke, tak nak suspend them or what. It never cross our minds at all. First thing in our minds is how to take care of them. So sampai kita pun fikir, diorang kat rumah nanti takut depression, boring ke, kita buat video call, buat exercise. So sebab boring lah that time, betul-betul boring kan. So especially the operations team, hari-hari jumpa dengan orang semua kan, tiba-tiba boring, tak ada apa-apa buat. But yeah, that 2 years I feel also give us time to think lah what we want to do. Macam apa yang nak buat, sebab finally ada masa duduk sikit kan. So thankfully when buka balik, banyak PKP and PPD semua kan, tak ingat lah sekarang. Tapi bila buka balik, bila dah boleh start dine in, again I would say very thankful. The support tu datang balik. Orang how to say, they came out very fast lah. Customer tu cepat return lah. So start pada sana, kita punya recovery pun bermula lah. So but COVID, I think the lockdown bukan saja kita yang affected lah. I think all the F&Bs, banyak lagi business lain yang affected. Bila you kata affected kan, you bayar gaji tu berapa lama kepada pekerja masa tu? Full ya. Berapa lama ya? Maksudnya 6 bulan. Maksudnya sebelum dia kembali bekerja semula, dah boleh dia kena bekerja. All the way dia setiap bulan. Berapa lama tu? Because kita punya kedai still boleh buka tau. That means kalau nak ikutkan, mereka masih bekerja. So mereka datang ke outlet, kita still kena prepare makanan sebab boleh take away, boleh food panda. So masih bekerja lagi. So I think it's not that kita bayar dia, lepas tu so dia duduk kat rumah, tak. We still ada jadual kerja, still ada shift semua lah. Masa tu business ada figure ke? Maksudnya loss berapa juta masa COVID? You ada estimate ke? Definitely a big loss lah. I would say in terms of our bank balance, cash flow dekat bank tu, maybe almost 50-60% of kita punya revenue, retain earnings lah sana. Cash tu burn kat sana lah. So we try our best to reduce operation punya to be cost. exact, how many figure yang you mention ni? I cannot give a figure lah. You tak bagi figure, at least berapa angka lah you lost masa tu? Beratus ribu lah. Sebab waktu tu kita ada 4 outlet rasa. 4 outlets like that. So that's about the figure lah. And if we are in a way, F&B ni dah consider lucky sebab kita boleh buat take away business. Ada yang terus langsung tak boleh buka kan. Mereka, saya rasa lebih susah untuk mereka lah. Tapi for us, even though kita boleh buat take away tu, sikit je lah. Tak boleh cover apa-apa. Faham. Baru sikit-sikit. Itu just meneruskan apa yang boleh masa tu. Actually, apa yang bagus untuk tu, at least it keep our mental ni lah, kuat lah. Kalau tak, I think, kalau kata setahun duduk kat rumah, I think semua orang nanti depressed lah.
So at least that time kita still boleh datang ke outlet, still boleh dapur boleh masak sikit. I think tak ingat lah, tapi I think manpower kena separuh lah. Dia tak bagi kan ada ni kan banyak rules dia. But at least they have something to do lah. At least they have something to do. But yalah, fun jugalah. Fun dalam sejarah kita dapat experience lockdown, dapat go through this thing kan. So ini dah berpengalaman, you masuk di company dah berapa, 2000 Hampir apa 10 tadi? tahun, hampir 10 tahun dah kan. You dah kata sejak 2005 lah katanya you berada di dalam company. 2015. 2015 you dah ada dalam company kan. So mungkin you punya point of view kan, untuk orang yang mungkin di luar yang ada family business macam you kan, mungkin you boleh bagi tips bila berlaku maksudnya bila you mewarisi bisnes daripada keluarga dan you dah duduk dalam dulang emas kan, apa yang keep in your mind supaya you tak lost dalam bisnes ni? Apa you punya strategi? Apa you punya tips dalam bisnes? I would say macam ni lah. Setiap kali kalau you macam cakap okay, for me, I would say I'm also human, you know. I'm also human. So I tak nak cakap saya ada semua tips yang baik semua. Sometimes I feel I'm thankful to have a big team now. I've never a big team. Macam cakap tadi, banyak mentor-mentor. I think your the people that you surround yourself with, your circle ni, I think mereka yang actually kita ni macam mana cakap we push each other lah kan, we push each other to make sure we keep going forward. So saya pun sometimes malas juga, sometimes pun penat juga, tapi I see my team tengah semangat, terpaksa lah, dia orang ni kejar saya, okay lah, terpaksa lah, you know. Sometimes if they are feeling down, hopefully I can be inspiration to them also. So I feel important to have the right environment lah. Environment tu penting lah. Group the team, correct. Bila so you di atas, dia di bawah, dia tolong you. Ya, betul. I think for me that is one of the main reasons why the motivation still there lah. I think it's the team lah. It's the team lah. Macam mana nak bagi pastikan motivation tu sentiasa berjalan? Maksudnya you ada buat training, monthly training ke, you ada buat kelas, mungkin you punya exercise rohani ke, pergi sukan sama-sama? Kalau saya, of course I would say exercising is something for me personally lah, for me, sebab saya suka bersukan. So for me definitely to exercise and all, but sometimes motivation ni pandangan saya lah, my point of view lah, motivation ni how to say, discipline is more important than motivation. I would say that. Pandangan saya lah, discipline more important than motivation, because for me also, I bukan bangun setiap pagi motivated gila nak push ke, tak lah. Saya pun human juga, malas, penat, I fikir nak balik nak dengan family semua. So motivation tu on and off, you get the motivation on and off, you know. So sometimes ada project yang interesting, you motivated semua, tapi for me motivation will drop off one. You might just have to have the discipline to say that I want to do this, and every day I do. And how I get the discipline is actually also sometimes not from me alone lah. Like I said lah, environment ni, orang push you sikit, orang push, okay lah. So I have to keep up, because kalau I slow down, nanti I malu dengan my punya team tau. So okay lah. So dari sana lah, I rasa disiplin tu lagi penting daripada motivation lah. Macam you kata about discipline kan. How you discipline yourself? You mungkin, I percaya salah satu sebab you exercise daily lah. Kan? Macam mana you exercise term discipline in to yourself dengan to your team? Maksudnya sekali lagi, bila you kata you mendisiplinkan diri kan, mungkin cara you disiplinkan diri tu macam mana? Okay, I will say like that lah. Maybe this is also my style lah. Cara saya ni, saya akan tengok pada orang lain tau. Tengok pada orang lain, kenapa, apa yang mereka buat, what is this person doing,
like I said lah, I don't want to say their names, but a lot of people that I look up to, right? Of course, in my family, yes, my father, my uncle, my auntie, mereka dalam business ni, so they are my role models lah. So I would look at successful people, right? People that I nak jadi lah. Apa yang dia buat ni? Weh, dia boleh bangun pagi, contoh ni. So, oh dia buat macam ni okay lah, saya kena try macam tu. So I must try to follow his discipline, something like that lah. Then sometimes I see some people dah berjaya, bagi saya dah berjaya, tapi bila dah kenal orang, saya tengok dia ni kerja, work very hard, you know. Pukul 8, pukul 9 still doing work. So that's why I say maybe that's the discipline, I'm not putting in enough hours, contohnya. So for me, I keep looking to other people for inspiration lah. Yeah. Then it's just like sports lah. Sebab I tak ada, you minat bola. Minat bola. Saya memang gila bola punya lah. So dia boleh apply lah. Liverpool ke? Saya Liverpool. Liverpool. So hopefully tahun ni boleh ni lah. But dalam, I tengok bola pun macam tu juga lah. Kalau you bandingkan player yang talented dengan player yang tak talented, you tengok bahagian management, teamwork, I rasa banyak saya boleh apply dekat my personal life lah, right? So yeah, in terms of discipline, same thing also lah. I think bila dalam takkan you ajak you punya team main bola kan? Tak juga kan? Tapi macam mana you train your team untuk disiplin? Tapi saya selalu guna reference bola ni dengan team saya. Macam mana tu? Menarik juga tu. You coaching menarik, kan? You buat camp ke? Saya guna konsep, tapi bukan semua orang minat bola. Bukan semua orang minat bola. Tapi for me, I can use a lot of reference. I can use a lot of reference from football, right? From football. But bukan semua orang minat bola, so susah nak explain sometimes. Tapi kalau ada, especially the boys kan, yang muda-muda masuk, banyak lah. Dalam meeting saya tunjuk dia video bola kan. For example, I'm a Liverpool fan. So, you know, if I want to teach them selfless teamwork kan, bila counter attack, you kena lari juga kan. So I show them video lah, this kind of things lah. But yeah, so I personally, for me, sports teach me a lot lah about. Kita nak baca komen sikit lah, sebab ada yang bagi komen tau. Tak tahulah, kita dah pernah baca yang atas ni. Sekejap je. Ingatkan orang apa, kalau dia tak tahu you Cina, mesti ingat you orang Kelantan atau Terengganu. Biasa. Saya pun dah biasa dah. My whole life orang selalu tanya, orang Melayu ke? Kau Sabah ke? Orang Sabah Orang Sarawak ke? Yeah. Which because maybe rupanya dia membesar di sekolah Melayu. Sekolah menengah pun sekolah Melayu. Sekolah menengah mana? Jalan Mengkibul. Sekolah menengah Jalan Mengkibul. Sampai sekarang pun kalau saya pergi ke supermarket ataupun mana-mana lah, ramai orang Cina pun cakap Melayu dengan saya. Baru je semalam orang Cina cakap Melayu dengan you. Biasalah. Baru je semalam saya pergi tukar tayar kereta saya, and then I cakap Cina dengan dia. Dia balas Melayu. Tak boleh lah. Dah biasa lah ni. Allahu Akbar. But it's okay. I mean, I'm proud lah for my background. Ada seorang komen, dia Miss Low ataupun saya tak pasti nama dia. I really appreciate kalau Muslim convert ni jangan nak asimilasi sangat dengan budaya Melayu. And then ada bawah tu, just follow the Muslim teaching and what is right and tak. And then ada lagi komen, mantap podcast, buat benda ni buat aku tertanya dulu. Kecoh area Keluang. I think ni refer to halal issue tadilah. So again, lagi fasih Malay, mesti netizen fikir dia orang Kelantan atau Terengganu. Ya, saya pun tadi fikir, saya terperanjat. Kenapa fasih sangat cakap bahasa Melayu? Okey. Anak Nusantara, Cina, bro, Cina Johor ramai cakap sebiji macam Melayu, macam Melaka. Bestnya kan suka dengar cakap mereka. Jadi mereka, audience sukalah you berada di sini. You kena buat personal branding ni. Sebab you mungkin dah ada peminat yang baru. Tak boleh lah. Dia orang tak tahu. Saya ni actually sangat nervous lah. Ni kali pertama buat. Ini kali pertama you attend podcast lah? Kali pertama attend podcast. Lepas tu banyak kamera macam ni. Nervous lah. You dah berkahwin lah? Anak berapa orang? Saya anak 2 orang. So your wife stay at home ataupun bekerja? My wife, I'm very lucky lah. My wife got a stay at home job.
Dia boleh bekerja dari rumah. Oh, bekerja dari rumah. So mereka ada dekat KL sekarang. So you stay in KL lah. Saya base kat KL, tapi saya travel up and down lah. Sebelum ni saya balik sini 7-8 tahun dekat Keluang. Sekarang dah base in KL. So sekarang ni what is your future planning lah untuk company macam mana? Sekarang mungkin dah berapa outlet, you nak expand lagi berapa outlet? Sekarang baru saja 2 hari lepas kita buka dekat Parai Raja, Batu Pahat, dekat Target Supermarket, outlet yang ke-9. Our 9th outlet lah. So I want to say thank you to our team lah. Kita punya team, Real Coffee team ni, I'm very thankful ada banyak senior team tau. Our senior members in the team, very capable people that, like I said tadi lah, they also motivate me. They have helped Real Coffee a lot. They are part of the Real Coffee family. So because of this team that we have, kita boleh grow sekarang, right? So it's our 9th outlet yang ke-9. Hopefully we can be in more places, more communities. We want to serve more communities. But at the same time, apa yang our priority lah, apa priority kita sekarang ni, setiap kali buka outlet tu senang sebenarnya. Nak buka outlet tu senang. Apa yang susah tu nak jaga outlet tu susah. So kenapa susah? Because you need the right people and you need the right leader, you need the right team. Itu yang susah. Nak cari orang susah. Nak cari orang yang nak cari orang yang capable susah. Orang yang betul susah. Yeah. So the team must also grow accordingly lah, because otherwise the success of the F&B outlet tu bergantung kepada team. Yeah, the team. So that one sangat penting lah. So selagi team tu tak ada, outlet tu tak boleh berjaya. So but like I said, I'm very happy from our team lah. Our team help us. Saya tertarik bila you cakap you punya seniors dekat dalam syarikat kan. Apa biasanya mereka bagi nasihat pada you bila this masalah happen in your company? Mungkin dari segi pekerja ke apa. Contohlah, you susah nak dapat pekerja yang capable, ada capability yang you nak kan. Apa biasanya nasihat daripada seniors yang datang kepada you? Apa, mungkin dia ada satu SOP tau. Mungkin kau nak buat macam ni. Biasanya apa dia advice? Okay, no, what I would say is, sebelum ni, bila team kita masih kecil sebelum ni, banyak isu manpower ataupun most issues akan balik kepada kita. Kita kena deal dengan isu-isu ni. Saya macam contohnya, saya ada sekali outlet ada isu gaduh-gaduh antara budak-budak ni. Ajak saya pergi mamak. Pukul 10 malam, I remember I went to the mamak, I pergi mamak tu, jumpa budak-budak ni, right? And then they are very young lah, 18 tahun, right? And then biasalah tempat kerja gaduh-gaduh. So in a way, try to counselling lah. Alah, jangan macam ni, pujuk-pujuk sikit. So but the reality is, I selalu cakap dengan orang, you in working life or in life lah, you live in a society, right? Mesti ada gaduh-gaduh ni, betul tak? Kat semua tempat kerja, you mesti jumpa dengan orang lainnya. So saya janji dengan you, isu ni will never settle because you will always work with people kan, right? So apa you kena belajar is cara nak handle konflik kan, cara nak bekerja dengan orang lain. Itu penting. So like you say now, how my team motivate me now is, I see that a lot of them can handle the issue on their own. So contohnya lah, ada isu dengan staff ni, dia ada susah ada sini, tapi jangan risau Ben, saya dah bincang macam ni, saya dia dah bagi solution. Dia bagi solution. So I tertarik bila you cakap macam mana you ada macam ada formula bila you sebut macam tu tau. Bila berhadapan masalah macam ni, memang masalahnya akan berlaku sebab kita bekerja dengan orang. Betul. Tapi kita ada satu cara untuk hadapi. Apa you punya tips bila ada berlaku masalah tu? Okay, same answer I give all this while lah. Sincerity. Apa komitmen you kepada budak ni? Apa komitmen you kepada budak ni? Contoh ni lah, cakap kita dapat banyak staff muda-muda lah, 20, 21, 22, 18 tahun. Are you ready to invest your time in him or not? Or her lah, right? Kalau you betul-betul ready to invest and then you sincere nak tolong dia, I think you will get the result. I cakap ni
sounds very nice, right? But it's not easy lah. Sometimes I pun tak boleh buat. Sometimes I pun frust juga. Saya pun tak ada formula betul. Tapi saya rasa all these things is what people tell me, people teach me kan. I am a product of second third chances kan. Orang bagi saya peluang tau. Orang tunjuk ajar kan. So macam tu lah cakap, kalau ini anak you rasa apa yang you nak boss dia buat untuk you. So balik pada soalan tadi, recently team dia dah besar, we got very good senior team. Apa yang diorang tak tahu sebenarnya, a lot of times they come to me, or apa yang I dengar, hari tu ada isu ni, tapi no problem, saya dah bincang macam ni. So I pun belajar sebenarnya, actually cara settle macam tu okay, I know how, I learn from them lah, what they are doing lah. Yeah. Maksudnya bila you cakap macam tu, bila itu kalau pekerja yang dia ada kesedaran tau, untuk kalau ada berlaku masalah, dia bagi you solution. Untuk pekerja yang buat masalah tapi dia datang pada you, dia tak bagi solution, pekerja macam tu macam mana you handle? Okay, now because the team is there, jarang diorang jumpa saya lah, because we got a few layers, we got our senior operation people, ada layer, mereka akan jumpa bos-bos dia lah. But so now I hardly have to deal with issue like that. But usually just got to, I rasa tak ada satu jawapan yang boleh lah. So you biasanya kena dengar lah isu mereka, and like I say again, are you sincere or not? If you're sincere, go meet them. So if you say incident, right, there's one staff baru-baru ni yang facing satu isu, tak tahu personal sangat tak nak cerita sini. Tapi but anyway, but okay, just mention the issue apa. So I'll tell you that not only me, our senior team members, we go out of the way to meet them. Saya sengaja arrange masa yang tak langgar dengan kerja punya. Saya tak nak settle dekat outlet. I nak jumpa you dekat luar. Saya jumpa time malam ke, lewat sikit ke, kita jumpa dekat luar. Suasana dia relax sikit. Okay, maybe kita boleh bincang. But sometimes if you cannot get through the message, sometimes I'm not the best person also to help you. Actually ada juga banyak kali kita tak boleh settlekan isu tu. So sama ada staff tu betul-betul tak boleh tahan, dia kena berhenti ke, ataupun I mean sometimes it's not all like the nice answer. Yeah, correct. Yeah. That's why I say lah, actually people management ni sangat susah. That's the hardest thing to manage. Macam complex. Very complex. So that is the hardest thing, but also the most fulfilling. I think a lot of the staff yang ada dekat sini sekarang, mungkin mereka tak tahulah, but actually they are one of my, macam cakap when I fikir balik kan, masa saya dekat family business saya ni, a few of them yang that time saya hire ke, ataupun saya banyak kerja dengan dia orang ke, sekarang pun jarang saya bekerja dengan dia sebab dia orang dah promoted, doing different things. But I'm very satisfied. Itu adalah my motivation lah in a way. I see, tengok dulu dia macam ni sekarang dah then contohnya I jumpa dengan dia, I ingat lagi tau, past 2 years we work on this project together, then I say, now mereka dah ni. So that is what I find very fun lah, very fulfilling lah kalau you bekerja dengan orang ni. At the same time, sometimes headache lah. Betul lah. Dia macam kita cakap tadi, dia kompleks ya. Sangat kompleks ya. Tapi at least you dah ada pengalaman dan SOP yang you dah buat. Maksudnya bila ada masalah, you still cater masalah tu, you address the issue, and then you cari solution. Kalau tak dapat the best solution, sama ada A atau B, itu yang jadi kompleks. Kita manusia, kita faham. Business memang tak ada semuanya indah kan. So ada komen kat sini, Puzzle Bubble, halal kan, sedap kot menu kat kedai dia. Will datang again only to go makan at Kluang Real Coffee. Thank you. Yes, halal. Halal certified dah over 10 years. Correct. So Jakim certified. Yes. So no worries, boleh datang. Isu yang kita address ni lah long time ago, tapi isu ni sebenarnya membengkak lah sampai sekarang. Betul. Masih ada lagi. Kalau tengok dia cuba dimain-mainkan semula pun ada. Jadi kita orang kena dah clear the air lah. Isu halal, apa yang berlaku, what's happening. So kalau yang terlepas, kita boleh tengok dekat sesi rakaman
ni lah rakaman podcast kita dekat Export Overseas Academy YouTube nanti. Thank you untuk semua viewer atau customer kita kan. Sometimes susah kita nak show them the appreciation, right? But sekarang since ada kat sini, I just want to say that the success of Keluar Dia Coffee ni bukan saya seorang saja, nothing to do with me lah. It's really Keluar Dia Coffee as a big team, Keluarga Dia Coffee termasuk tim-tim kita. Dan the second half is actually our pelanggan-pelanggan yang setia kita. And like I said lah, everywhere we go, they come and support us, right? Bukan saja kita punya business ni bergenerasi tau, pelanggan kita pun bergenerasi juga. Betul. Dari satu ke generasi, pas to pas. Yeah, so contohnya lah, my father will say, uncle ni last time my friend I kenal lah anak dia. Betul kenal lah ni. Dia punya wife. So you can see this is the community lah. This is the real coffee community. So yeah, thankful for them to support us over the years lah. Over the years they keep coming back, you know. So without them also kita tak boleh buat apa yang kita buat sekarang ni. Betul lah. Kita buat yang terbaik, and so far kita bersyukur lah dapat support daripada semua orang ni lah. Terima kasih. Orang kata kopi tu pahit tapi ada manisnya. Jadi inilah yang manis kita dapat. Manisnya betul. Kita bermuhibah, bersatu padu dari satu meja makan, dari cup of tea or coffee kita boleh settle masalah. Betul. Walaupun not really kita spending money, tapi orang kata kita meluahkan bagi motivasi kan, jumpa kawan, hang around. So we like ada to comment, say thanks buka dekat Target Yomping. Tak adalah kena pergi Keluang. Thank you Please support open one branch in KL. Kat KL kita ada satu branch dekat Plaza Shah Alam, Section 13. Outlet yang pertama kami di Klang Valley, Plaza Shah Alam. So yeah, kalau kawan-kawan yang ada dekat KL boleh datang sana lah. Yes. So di Target yang newest kan? Ya, Target Parit Raja buka hari Rabu. Lalu. Ya. 2 hari lepas. 2 hari lepas, betul. So yeah, hopefully get the support that we need so lah. Mungkin biasa kalau yang datang daripada naik train, customer daripada mana? Semata-mata datang. Okay, yes. So like I said again, we are so lucky lah. Ada customer naik train Singapore, JB, tak payah cakap lah. Ada customer yang datang Kelantan, Terengganu tau. Dia yes. And then makcik-makcik tau. So makcik datang, makcik datang dari mana? Saya dari Kelantan. Datang sini buat apa? Ni lah nak minum kopi. Lepas tu buat apa pakcik kat Keluang ni? Kenapa datang Keluang kan? Saya nak makan ni lah. Lepas tu buat apa? Tak adalah, datang sini minum kopi, tengok. Lepas ni buat apa? Balik lah. Wah, ada juga. So yeah, like I said, we are very touched lah. So Singaporeans, a lot of Singaporeans support us. Orang JB definitely banyak. Melaka. So weekend memang penuh daripada tempat sana. Ya, banyak orang luar lah. JB, Singapore for sure. Melaka sebab Melaka dekat. Tapi sekarang untuk orang Melaka ada Yomping lah. Yomping tu dekat sikit. And then kenapa kita pilih outlet Yomping tu? Sebab keluar daripada tol 1 minit je boleh sampai. So a lot of our customers sekarang dia highway kan, dia keluar sana untuk R&R dekat outlet kita boleh makan. Yeah. But I think Penang jarang kita dengar orang Penang datang. Jarang. Mungkin jauh sangat kot. And then makanan dekat Penang pun sedap kan. Yeah. But yeah, we are thankful lah for a lot of tourism ni banyak membantu business kita untuk grow lah. Tourism ni help us a lot. Selain kedai kopi, you ada hotel. Yeah, this is budget hotel. We got a budget hotel. Kedai makan itu sajalah. And then kita jual coffee powder jugalah. Untuk dapatkan produk you boleh pergi search di Shopee. Shopee, ya, boleh pergi online, kita jual dekat Shopee sekarang. Shopee, you just search Keluar Dia Coffee lah. Kita Shopee Mall Keluar Dia Coffee. So ya, kalau yang nak support boleh beli kat Shopee lah. Dan kita You ada in your mind untuk expand to overseas?
menjual kopi ke pasaran luar negara? Yes, I think very attractive idea lah. Kita memang nak consider benda tu. So yeah, boleh chat dengan you lain kali kan. Boleh keluar kita negara. punya next project Sebab selepas now ni. because nowadays e-commerce kan, e-commerce ni one more new channel for us lah to sell coffee. Okay, I think kita dah cakap keseluruhan idea. Saya nak semak nota. Saya pun ada nota sebab saya takut saya terlepas topik-topik penting. Yang kalau produk tu ada berapa jenis? Sekarang kita ada untuk kopi ada 4 jenis kopi. So 2 jenis kopi ni instant coffee lah. Ada creamer lah, coffee creamer. Beza antara dua ni, kita ada satu yang ada gula, satu yang tak ada gula. So kopi creamer gula 3 in 1, 2 in 1. Dua lagi ni local black coffee. So untuk kira kita punya hero product lah, kita punya black coffee ni. Sebab kopi yang kita jual ni kopi yang sama yang kita jual dekat outlet-outlet kita. So contohnya makcik yang datang jauh-jauh dari Terengganu tu, kalau dia nak minum kopi ni, kalau you beli kopi ni balik ke rumah, you dapat rasa yang sama. So that is the hero product lah. So kita ada jual kaya dengan sambal juga. Yeah. Biasa kalau datang kedai, diorang akan makan apa kan? Yang paling signature plate lah. Okay, roti bakar lah for sure. Roti bakar dengan telur, that is the mesti makan dia lah. Macam saya pun since I was young, follow my father kat kedai, saya selalu makan roti bakar sampai sekarang pun. Roti ban bakar tu, butter kaya, mesti potong 3. Tak boleh potong separuh mesti potong 3. Itu signature kita lah. So that item I think turis semua datang makan roti bakar. And then sorry phone, local, kita punya local food lah. Nasi lemak, mi siam tu popular. Laksa Johor, mi kari, these are popular items lah, our local food. Kopi of course, kopi teh tarik. And then sekarang sebab kita pun dah grow, typical kopitiam food is our popular item lah. Nasi lemak, mi kari, mi siam. Tapi sebab dah grow pun sekarang kita ada char kway teow, ada western sikit. Yeah. Yang KL tu dekat Plaza Shah Alam, Section 13. Ada seorang open branch KL1 bang. Oh, kita dah ada dekat Plaza Shah Alam, Section 13 Section 13. Section 13. Ya. So alhamdulillah, saya kira menarik perkongsian kita pada hari ini. Podcast kita mungkin ada masa boleh lagi podcast Oi. Ke gemuruh lagi. Si gemuruh lagi. Tapi dia bercakap dah okey tau. Dia bercakap pun slang Melayu tak habis. Maksudnya dia grown in budaya Melayu. ada satu TikTokers Chinese tu, dia panggil dia Pak Wee. Pak Wee, muka macam dia. Abewi. Abewi. Oh. Dia boleh food market sebab dia fluent cakap Melayu. Itu yang Kelantan tu kan? Abewi. Abewi. Abewi Dia adik-beradik dengan siapa tu yang adik-beradik perempuan di UTHM tu? Oh bukan Perak, Kelantan. Abewi kalau kita bercakap orang yang sama lah. Sebab dia memang dia Chinese tapi dia fluent in Kelantanis punya slang. Oh, slang Kelantan. Oh, itu Kelantanis punya slang saya tak boleh faham. And then lagi satu Kedah punya. Kedah punya slang yang Q semua kan. Oi, tak boleh faham. Okey, kita dah sampai ke akhirnya. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih. Cumanya sebagai peringatan, jika anda nak belajar berniaga ke luar negara, seperti tuan Ben kita ni, dia masih di dalam negara tapi dia pun nak belajar di luar negara, boleh ke profil kami sekarang yang kita tunjukkan untuk anda daftar ke kelas Export Overseas Academy. Yang terbaru bila? Kita buat 12-13 Mac online, dekat offline UTHM 26 April. So 12-13 Mac secara online 2 hari 2 malam, dan satu lagi April UTHM Paku. di UTHM Paku. So boleh scroll down apa maklumat yang ada di, kalau tak ada di sini terlepas, nanti boleh tengok di bio kami lah. Boleh lihat di situ dan daftar. Kita duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. Again, terima kasih Encik Ben. Thank you. Kita harap kita boleh buat podcast lagi. Cumanya kalau ada isu-isu panas, kena clear the air lah. Yeah. So boleh lah kita hope buat that lagi. we manage to clear the air. And yeah, not only for Dear Coffee lah, untuk semua viewer ni, fake news ni, you can kill a lot of people, you can kill a lot of businesses lah. So be careful what you forward dekat WhatsApp ni. Mungkin you tak ada niat tapi sekarang hopefully you dah belajar something lah. Fake news ni bahaya lah. Apa you dapat ni dekat handphone semua ni kena
fikir dulu sebelum you cincai-cincai pergi sebarkan. Faham. Okey, dengan kata-kata yang bermakna itu kita mungkin akhiri. Jangan lupa kita ada Thank you sesi so nak much, lepas. everyone. Sama-sama sesi next podcast terusnya kita akan beritahu di laman media sosial kami. Nantikan perkembangan terbaru. Kita masih belum confirm, tapi kita akan bawakan juga usahawan-usahawan yang hebat insya-Allah. Yang ternama, yang supaya kita dapat berkongsi tip bisnes, apa ilmu-ilmu bisnes yang mereka ada, kita share. Kita tak perlu pergi kelas bayar-bayar lah. Kita bagi free dalam podcast, cuma kena rajin saja tengok. Jadi terima kasih, berjumpa lagi di next podcast terusnya. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat. Thank you. Gambar sikit lah. Okay. Boleh senyum tak? Boleh. 1, 2, 3. Ya, Pula. boleh. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Thank you, Had. Thank you. Biasa okey lah. Saya end live. Hey, you very